Idemo ponovo u Šabac. Gordana Manjančić je sa našim kolegom, novinarom RTS-a u penziji, Draganom Filipovićem, koji će nam predstaviti svoju novu knjigu. Gordana, šta nam naš kolega Filipović donosi u ovom novom naslovu? Ivana, dobro jutro još jednom tebi i našim gledalcima. Mi smo i dalje na plaži Stari grad, ovde na Savi, gde uživamo na jutarnjem suncu i moram da kažem da mi je zaista posebno zadovoljstvo da jutros razgovaram sa Draganom Filipovićem, koji je jedan od osnivača dopisništva RTS-a u Šapcu. On je ovde na Savi isplivao i brojne maratone, umeđu vremenu je počeo da piše knjige i moje prvo pitanje uz dobro jutro kolega Filipoviću jeste kako se osjećate danas 45 godina posle prvog uključenja u naš program? Divno, po ovakvom divnom jutru, u ovako lepom društvu i kad postajem svestan, ali treba mi vremena da postanem svestan, da idemo direktno u program, jer svojevremeno smo i mi imali dva takva uključenja pre, tačno kako vi kažete, 45 godina, sa Letnjikovca iz Male, tada je ona još uvijek bila poznata u ondašnjoj Jugoslaviji i po muzici, je tako. I to je bilo, to su kola, to su neke kablovi, to su kamere ogromne. To je, gledam dvoje, troje ljudi, koliko to jednostavnije, lepše, koliko se osjećam podmlađenijim i ja i naravno ljudi su napredovali kao i tehnika. Divno je. Mnogo vam hvala. Nego da se vratimo našoj osnovnoj temi. Iz štampe je nedavno izašla vaša nova knjiga, Beleg od bajoneta. Njome vi praktično završavate trilogiju priča o Prvom svetskom ratu. Da li je bio izazov i kako je nastala ova knjiga? To je tačno trilogija o Prvom, Drugom i našem ratu, o sva tri rata, znači o nesrećnom 20. veku u Srbiji, o patnjama, stradanju ovog naroda koji je sve to podneo, izneo i na kraju izašao kao pobednik. I sada je pod pritiskom i uvek je bio, ali nikad nije bio pokoren. Čak ni onda kad je bio 500 godina po Turcima. U ovoj knjizi upravo ja o tome govorim, sve priče su napisane u sve tri knjige, a ovo je posljednja kao treća, kao završna, o istinitim događajima, odnosno priče po istinitim događajima. I ono što je za ovu priliku interesantno, da se ne zadržavamo dugo, želeo bih da istaknem da sam ja počeo njih da pišem kao novinar 70. godina, kao beleške i sretao ljude preživele iz Prvog rata, borce, a ne koji su nečim obeležili, tako su sretao i neke od svojih junaka ovih priča, da bi kasnije, tokom 50 godina nastajanja ove 3 godine, one su samo napisane u posljednjih 10, to pretočio u literaturu, u knjige. A za sve njih je karakteristično, što bih želeo time ovo jutro na neki način, kao i ovo divno sunce, prosvetlim jednom divnom vizijom koju sam ja shvatio tek pri kraju pisanja ove treće knjige, to je da sve tri naslovne priče iz sve tri ove zbirke priča su pobjeda života, slavljenje života. Uprvo je to vojnikova bresma koja je iznikla iz usta poginulog nesrećnog srpskog vojnika u Prvom ratu. U drugom je to koma tajna, zbog koga je, zahvaljujući kome je preživeo oficir i on je opet spasao nekoliko vojnika. U ovoj probodena je žena u 9. mesecu bajonetom od tog nesrećnika austrougarskog vojnika koji je bežao sa Cera ovde, bežao preko Save u svoju, tamo je bila Austrougarska, i probao on je ostao živ i majka i dete su ostali živi. Ja sam kasnije sreo tog čoveka kao 60-godišnjaka, imao je beleg na licu. Beleg koji je zadobio u majčinoj utrobi. Mnogo vam hvala na razgovoru, uz poziv svim našim gledalcima koji vole da čitaju, da ne propuste naslove Dragana Filipovića koji piše autentičnim jezikom i sa posebnom emocijom. Ivana?